page 24 ne bara kule Nyamira nda kuri MC ago ni maraira governor ni kumarira governor Nyanga wajira gwita Nyamira Nyangarama gitio wakwire uyo rokire etagwo atia etagwo riri ari deputy wake yaretwo atia governor uyu ka retwo rekuriganira tondu retwo rĩake rĩtirĩ rĩingira mutwe wega rĩtirĩ ratũingira biyo rĩu otagugu hau ne ndaona aretwo Amos Nyarifo 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 Amos rĩu no amenya ira MC marũĩte muno ne wacio rona bica-inĩ mehe korwa kwa thuthurio ni kekira rwirwo ri wabira matie maraitekira deputy uri ya governor James Gesami uri ya Nyarifo yete he mundu uri Nyarifo arauga kure munini wake na MC matiramwenda tondu ni beca maraheo riu irano ikwa rwirwo ki riu ni gwikania good rera wabe ujire kana good marakania biyo ni ndona bica-ini ha exchange blows ni kata good kata kurwa bara mararwa ni ikwa rwirwo ki ati order of business tukwariria ki umuthi yana nikio kirarwiru yani ati undu ucio tiguo uma wa fata uyu niguo wa fata mararwa no ithigo tiri kamiti yagire gukana riri na mutaratara wa kire gikwaririo bunge na gigakorwo na kamiti icio na mundu rararehe mutaratara kana mswadari ayakorwo ni egubangite ti kindu giukaga oro uguo ta kuhiukirwo ndu mararwire kiria yo MC ya Nyamira kama uniki andu moranagia andu maruagira ki power and money